Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan suci penuh berkah ini saudara-saudaraku. Mohon maaf jika ada kesalahan baik lisan maupun perbuatan, karena manusia tempatnya hilang. Allah has sent the light of Ramadan to erase the night. He has sent the month of the Quran so that He might be with us and bring us from our isolation to His nearness. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusy syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum